Dobar dan i dobrodošli, ja sam Nikola Vrzić, ovo je mojih 5 minuta. Malo je pažnje i ni malo reakcija među ovlašćenim zastupnicima evropskih vrednosti i dežurnim braniteljima ljudskih prava izazvala vest da je kosovska policija podnela krivičnu prijavu protiv 20-godišnjeg Bobana Đuzića iz sela Mogila u opštini Klokot. Đuzić je, naime, svojim leđima nasrnuo na nož jednog Albanca. Pa je zbog toga 2 puta uboden tim nožem u leđe. Objavljena je i fotografija rana kojima je zaslužio krivičnu prijavu. Uhvatila je kosovska policija i te Albance, njih 3, koje je svojim leđima na njihov samo jedan nož napao Boban Đuzić. Pušteni su kućama, a Bobanovom mlađem bratu, komšiji Albanci, sad prete da će proći isto. Jedan od napadača došao je i pred kapiju porodice Đuzić. Nije im se izvinio, što znači da je zapretio. Oni su to prijavili policiji. Policija nije preduzela nikakve mere. Na Kosovu i Metohiji postoji i nešto što se zove EULEX i kaže da se u ime Evropske unije tamo bavi vladavinom prava. Doduše, glavni EULEX-ov sudija, Britanac Malcolm Simons, svojevremeno je posle 10 godina rada tu misiju opisao kao farsu, pa su ga zbog te indiskretnosti kaznili i poslali kući. I sam Simons je inače odgovarao sopstvenom opisu evropske misije, budući da taj glavni sudija nikada nije ni bio sudija u svojoj zemlji. No sve to što nam ovamo šalju kao ekspertsku pomoć, a mi joj se snishodljivo radujemo kao da ona to jeste, i ekspertska i pomoć, a mi bez nje bespomoćni, predstavlja neku drugu i ne manje bolnu temu. U svakom slučaju, poput kosovske policije, ni EULEX se svim onim povodom iz Mogile kod Klokota nije oglasio. Naravno, niko to ozbiljno nije ni očekivao kad su se posle ranjavanja Stefana i Milana Stojanovića na Badnji dan u Štrpcu iz te misije Evropske unije oglasili tako što su osudili napad na dečaka i mladića. Kao da su Stefan i Milan napadnuti zato što su dečak i mladić, a ne zato što su Srbi koji su za Badnji dan nosili badnjak. Ne treba ni podsjećati da je na njih pucao Albanac, šta više pripadnik kosovskih bezbednostnih snaga, koji nadgledaju i svojim standardima obučavaju EULEX i njihove kolege iz NATO-a. Kakvi standardi, takva i obuka, ovo nije ironija, nego istina. Naravno, nije glavni problem oni što puca, nego oni što mu je to omogućio. Ne oglašavaju se svi oni, makar da deklarativno iskažu nezadovoljstvo, ni zato što je Srba u Orahovcu bilo 5000, a danas svi koji su preostali žive u jednoj ulici, kao u getu. Njihova ulica duga je 150 metara, u njoj su i ambulanta, i škola, i crkva. Tu, kažu, odrasta i 70 dece. Zamislite takvo odrastanje. Ili odrastanje Bobana Đuzića i njegovog mlađeg brata sa onakvim komšijama u Mogili kod Klokota. Ili u Gojbulji kod Vučitrna, u Ljuboždi kod Istoka, u Babinom mostu, u kome je bila postavljena Kneževa večera pred Kosovsku bitku. Srbe su tu, u njihovom getu, opasali betonskim zidom, jer su se mimo sela vozikali putem Mitrovica-Priština i iz zabave iz automobila pucali po njima rafalnom paljbom. Kakva zabava. Inače, norveški KFOR je tu imao kontrolni punkt, pa zato onaj zaštitni zid, ne samo zbog Srba. U južnom delu Kosovske Mitrovice srpski geto je Crkvena porta. Tu živi jedina srpska porodica oca Nenada Stojanovića. U Đakovici je čitav srpski geto jedan stan. Da li je normalno da jedan evropski narod danas živi u getu? I da se o tome ćuti, dakle odobrava. Da Evropska unija, čija je misija na Kosovu da tamo gradi njihovu državoliku tvorevinu po svojim standardima, i NATO, koji je tamo na istom zadatku, dopuštaju da sve to postoji, što znači da baš tako i treba da postoji. Sa Srbima u getu, koji čak nemaju prava ni da svoja leđa podmetnu pod njihove noževe. Ali nije samo to, jer reč je o pravilu koje prevazilazi administrativne linije južne srpske pokrajine. Jednako je prećutana, dakle odobrena, ili obrnuto odobrena pa prećutana, i izbeglička kolona iz Oluje, duga 250.000 Srba. Ili Sarajevo, kakvim se ponose kao multietničkim. U Sarajevu je 1991. bilo bar 157.000 Srba. Na poslednjim izborima srpske stranke u čitavom kantonu Sarajevo dobile su precizno 597 glasova. I nikome ništa, osim što su Srbi, kada su odlazili sa Grbavice, sa sobom poneli svoje mrtve, da ih ne bi skrnavili, kao što to čine svih ovih godina po Kosovu i Metohiji, uz nadzor EULEX-a i NATO-a. Pa je američki radio Slobodna Evropa, koji je osnovala CIA, zadovoljno konstatovao da je taj 19. mart 1996. bio dan kada je Grbavica vraćena Sarajevu. Ovaj izraz zadovoljstva nikoga ne treba da čudi, a zahvaljujući američkom generalu Curtisu Scaparotiju znamo i zašto. On je kao glavni komandant američke vojske u Evropi pod zakletvom u Senatu svedočio o tome da njegovim poslodavcima problem predstavlja čitav srpski narod na Balkanu. Možda ne baš i svaki pripadnik tog naroda, ali poznate su već takve pojave kroz istoriju. Ono što se nekada označavalo kao kapo, sada se identifikuje kao nevladina organizacija. Moralni kvalitet koji ih povezuje je delovanje protiv sopstvenog naroda u korist okupacije.